Hello, what's up, everybody? Welcome back Perlo Prajar. Kata kamwa kwa pentip ya pi wa haka chinang mim tudu asi secondary school Lumpur tu dau em fit. Wa haka arpuso and arpusan. Hamadan wa riyam. Ma, temak ya kini gidet perlo ki wa tofa ule hausi. Wa mhoy miswi. Tau price man ko arlak. Ma, te perlo makini gidet tawa dawan haro kinong tem ki wana po Assam and Delhi. Ye pipa ya gani poster kawi na po Assam and kawi na po Delhi. Te perlo kam tam ko apan tip ye player house wa mhoy miss vi ye gani gadet ke yong pi makha arbusan trik to ko price ko ha ba mhoy miss yo pi bam khawai ne pen em kam ye ko bisa yong pi ma ki wa job ha ka te ka por. Definitely perlo prajar wa wish you all the best and singa bha wa wan ha gani ka fit yo trong chip kilok kijor and yo yaga donation na kilok kijor ke yong pi kham tam nei bha ka school yong ka mim to do RC secondary school Lumpur to ma kemo wa arpusan and arpuso and arpusan. So mark your date and ye chawani bye bye till then.